ni twe abantu abakuletere program eyibeta ekiererezi Marita Julius hamo na Bad Dog na kalero tuizire mu bwingi bakyale twina ebizibu bingi ebyaki ebigwire mutawuni omwesika kaitaiva. I felt so frustrated twina ebizibu bingi abantu nkabagamba nkabanyikara nimbagamba nona yesazire nkembuzi akatekondogo ogo yesazire omojo nkembuzi atamire wa betaye batakono nambera abantu bente baikara kyarwa buyamba niyo bamuzikire gwoko akesara kakesara juze uke akozereki abo bintu birao yesara bwesarangu akabagamba kwenda kufwa nebanira ku ato wafuire tetukyalo obezi tutukyakara iwe Julius kurugamba ati nkaraga muntu ina ronkolo moja akakwata guno muhyo baba gusalise ento baba nebiso yakwata yesara wenka nagali ruwanga abantu kabaine emitima ntinire muno kutina nanka yunyuko ati ebe bana nibe kuntisa nyona okwetuga kikusobora kuba kiyangu kyo kweteka mu ngokeroba mu kandi abafani barwana oburumi buri bwo okuraba kusara busara katuzinoura like oburumi bwo mu kik Jesus Bernard abantu kabaine omutima agwa gagaleyo abantu baino omutima ajja kuya kuno wira bono Julius akongamba nduga mu maiso nkumuruka mu abantu babaina nekinige sente zibozire n'abantu baina ebintu ago ga room abane ni bagamba bakinjagi abo baketaga iya kuli mugandi ko advert manye nabaire mu kinjagi Oligaya ino mutima kando ayishirege ati kankugambire abantu baina emitima baina ebiniga byabo nikyonka kugambira abantu bulomwe nagira mutima gwo aro omuntu nka internet aro omuntu agenda na comment in most cases of course abandi bakozesa fake accounts yogano tunura ainayo like civil ainayo eri private but much as okuba wesirekere mu fake account kyolekya omutima gwawe nohandika comment nogamba hati nko omwisiki aro mwana wobukazi timumanyire timwinaho bifu omwana kandike comment kiri nyawura ninyenda nokufamfa abantu baba so abantu baine biniga byabo what did you put manya hakabazata ebinwa byakyo ebinwa yange teina kyekozere tena kyekukozere mukaziwe kandi arabagiye nagamba marita buli musajja we nanyenda nsiya mukama nagamba nyenda hemino so if you find a problem with my lipstick kumanya okuba nomparanira kandi omuntu akira kugambe kintu takiyenda kiba kirungi but even arona abantu abatuno bafo just kine kituli they have people omuntu nakunoba takumanyire takakuroraho nagamba akurora atinka videos zinu nakurora nakora like seriously omuntu nanikota ko by the way we should not always expect good akagamba ngoti nsaraki no ediri ati omuntu nakunoba takakuroraho ga takumanyire bali naura nagajura soga kantama no but brother man ebintu binu kiro kino bainitekeza scenario yemu ebintu byensi byansi omugenzi wawe ojja kumunoba oba omugenzi wawe ojja kumuyita oba omugenzi wawe ojja kumubaza ebintu ebitali birungi but man ebintu byensi byakufa kuleka kandi ensi tugiriyaho just ebikura nabyo tutubimaraho man tubirekaho there is nobody ajja kuhangala emyaka 15 uyu mugenzi wawe ojja kumuharaza omuhabwe itaka omuharaza habo waki but ebintu just tujja kufa tukoliki tubirikiwo ati obukuba nomparana obukuba nono ogadira busamani abukuba Julius ole bwakukunoba ataine kyo okubanza ngu obani wakulisa obani warolera abana bawe obani wakubereraho taina kione kyamani munono barakunoba taina mugaso taina impact yona nyo Julius nkwendo onobe ona impact yamane yokungaitaho bara ati wo muntu ngwabo kubonobere nyobanye Julius ndi wakabi ekyo nikikunobese na ureki niga nyowe nikyokurora I don't like beefs tinkumanyire tinkakurora hoga you don't even expect to see me in your life oba ijwezi hano so I don't give a damn obonobere oba tokunyenda nyonyi na nyobara nanyenda n'abasista bangi kikumara ata arabantu misai wa atahuku
bulwarwa ka success ko na kaizira haliwo najura ko oite abwaki Julius nuona akifuna abaki omojoga zoka kurungi abaki abakazi bamwenda muno kama sobolo eno scenario you guys abantu abakusinga obungi bagamba Marita akozere emirimo nyingi yaruga hano na hano na hano na hano nakora hano na hano kikole kyo kwenda kora that is favor okigenderera emirimo yinkora tinkora emirimo ya kichakicha I do good jobs. That is favor. Ego ino mugisa. And abasanga bane bagamba Marita tahasola kozere hano na hano na hano. Let me tell you everything that I worked over everywhere I worked. That is experience. That is the experience I got, and that's the experience I'm using right now. Okay. Nyo ntasome hotel management, but I'm telling you, experiencing funire in hotels, it can make me rule or govern someone's what hotel. Kandi nkagiemeza onkengera akoraki akugienda. So emirimo yokoro taikalizaga guno mulimo gunkora. That is the experience you're getting. Everything that you're doing is a skill. And that skill will help you. Hatika nkugambira kine kindi. Arone ekintu ekindi ojja kunoba because of my lifestyle. But that is me. Naiwe ba ekyokwenda kuba kandi tinja kuhinduka deka kino kiendi ni kiyondi that's me niko ruhanga yachwire moliba niko togenda kubanka Julius and abantu ati batekereza araho umuntu ajya na commentinga nagamba mubaza bintu ebikuombeke ihanga ate bintu ebikuombeke ihanga aliyo program nyingi ezikubaza gendo rolezi jya kwezikuombeka genda mu parliament genda itoborano rolezi ya postinga kamuna ali na ibawaye biki family yana posting people would comment remove your family from amatara habakino ikanandika family yao matara biki kebe bintu muku postinga bikubaswaza akamugaruka mukinteke wali wakusibide ku account yange you can block me. Definitely. If not block me, you swipe. No, nyowe kinkora. These days, buli mbaire nimba blockinga. But these days hati nkubalekaho. Nimbaleka asigale na abirora nibimuniga nibimubihiza. And the more you watch my videos, Julius, the more AI brings them to you. Julius, tibi kumubihiza. Just the moment boli kaikara ha video yolo kagirora kumare dakika. Oba nayo woli fani waje. Nizo batandika nokulete. Ati so aranya abantu abayino rugezigeza bagenda ni mugamba anti mubaza bintu ebikuombeka bunyoro for us we are not here to kale okwenda tubaze ebikuombeka ngumanya tubaze olengero inakora mu ngumanya tubaze bya magezi ati amagezo kale magatunga musomero nyoka kale magakuwa you expect amagezi nyogo Julius Chomwenda ali TikTok ni nyaga kuwa okabama atane kyajja hata okwendo gambe saa akativa kagemura nikakyali okwendo gambe saa okwendo gambe saa zino tomanyire ebikuombeka man okwendo kole senti Julius Itali yabakusima ebitukora nibasima TV yaiten Kitara TV egira programs nyingi okikenga twine kiererezi twina Kitara Girls twina tujalike twina urubazo abantu libababuze bintu hali then aliyo program ene yokubaza no muntu babiri ezokurambura harone za kalicha program ziri zingi iwe nwerani yekukwasira kumesa kugenda wade no forangu tukubaza bitakunyumira okugenda oli na commentinga ngutuombeke program tuya nyingi ndoro letu jalike wamanyo wekenko ndabagambira abafani zibaitwa akunyenda nyende atakunyenda tingenda mukaka olo mrana commentinga mubaze bintu ebyamagezi ate bintu ebyamagezi amagezi okalema gatunga musomero mama wawe nyoka kalema ko amagezi ate amagezi okutegeza okwenda gayali ekiereza ali TikTok ekyo kubanza byamagezi titukabazaga bintu bitali magezi ebintu bitwegesa hano abandi bakusinga baba batali arabantu abatekereza arabantu abenda kuba agandi gaherezoli arabantu abatekereza bali ba Yesu mwerezagalaga kiyamira akabi natekereza bali ba Yesu you get so man they ka abantu babe let people live their lives man hati nyonko ndabagambira okorora ebire bikire man kana osanga omuntu nakunoba abo ensonga ngu bali dogo ndi muntu amanyirwa abantu ndi muntu akwendebwa abantu oli nanobera abo ensonga bati nyoka mbagambire kintu kino ngu ekyina kumanyaga kubanza ngu noba mukama ruhanga yampangire na kyanyenda mazima tone kyamani muneke ojja kunkora kandi
ngu obokunoba ngu hali abakunyendera kimu ngu hatiwe nobokunoba kikusana enjubu erugwa akanyasi kamutetonya ngu tinyine kingenda kuba nindozi nga kya nkurara ni India ni bandia mama wa bakuli I don't care obonyendeza wote nende bajagambire nkurara ni India ni bandia ni tweria ni tuseka ni tunyamba ni tunia so I don't care obonyendeze kamboki eno kuboki yayi Julius omutwaro ndikoze simaho amina mboki lero Julius zende zino bozire mbafu mutiko Julius ina sponsor waitogo yatuletira kasente araha ogogo twarangira obuli halinka omwagambira ogo wananko omwenge omwenge muleko gozo omwenge akaziria stazayi ni wata official market yawa nanko ono omwetabata agire kihadi weya oba agamba nanka agamba ono hatu agenzere buli na ono electronic son Yanga Ed Yanga Ed twakamuranga gano Yanga Ed just nkamukolera divert tukamoto Yanga Ed tukamuranga gawa okwijuka a program ya 10 there is a demka kyokuteka ka advert ukateka ka Yanga Ed kumaisa Yanga Ed ni official promoter gendo role video gendo role one of the shows sentence bukeze sente za Museveni wama bateire goal sente pulirege basaba milioni 10 ati umuntu barakaguza ngo era sente za Museveni naye sente za Museveni nzikwairo ziyo zanyondire za Julius za Museveni tako ule Julius akantu kankala kambege nimbaza okarozerege olo mwana anchankala inyege abege nagamba manyaga mbirege Museveni abakoleireke you people bitu ya politics mubireke you will never understand the importance of someone until arugiroho buli muntu ni wakumanya hagire kyakwenda bati nyo wakumpa sente niwe nkuhagira nete botogiro zere rusinzi bote kutaha maiso wewe kusweka mu kamera hati so scenario badogo bano gamba scenario tusoka tumalize scenario yolo mwisiki ayaisire boyfriend we soko gitunyumiza kankara ni wogikwasire anto mwisiki bakaba nibeyenda no mojo bamweta payasi so baba nibeyenda boyfriend and girlfriend bimanyire baranika kwikara nabaho kwikara hamu bazara no mwana of course character yo mwisiki moje ali makumachinga nawe bayahukana ati I think umuntu bobano miskini wabayire nakyabanze kugwa mu love yaba crazy muno na love no mojo bino bayaukaine yasigara na rumbo mojo yamsangaga namba buyakahuraga nti obo muisiki no mushi wakwenda na murumba nawo namutera obundi atamwendeze yadali munyuwani baita kahura ngo babairo ham so ato mojo bayaukana no muisiki bazaire no mwana and then moja atandika moja kabata kupangisa narara mpulira kaba narara njuzo mwabo baina Mandela yagamba kakoreki kapangisirizo muisikio mulinga ino mwana waye hati yajaga na murumba na mutega na mushikiye rubataga no muhyo mista baitumisa abaisiki baina baraba shaba ine mitime yobutemu no bweraberi love bati nyo love tinkwene mpikia au mukama nyamba akana nyongire kiniga you can do something then no wekebuko kozereki okikozere bati tinkwende kiniga kimpikia onye kiniga kyange kingirangira muntu antambaire baita musaija so ato mwisiki yajaga na yeserekerero mojo na mweserekerero mojo maybe abayire agenzire kunywa samoya najya na mweserekerera hanju na mulinda agarukire giko mu cyari cyamdem yajaga anywire mu obuntu hati na mweserekerera na ruga ini barwana nibatoka hati eke kiro kyenyini nakwera nuko kyaba abananka bayika babamanyira naba neighbor bamanyira bagamba abo niko bakaikara nibatoka hati eke kiro kiyamucumisiro murundi gwa kandi ngo nabakaruga yanywire ijuka kando musikimisa akaikara na mucumita by the way omoja bayira ine nkojo nyingi arobya mucumisire hano munanka yakira hati no bya mucumisire go muhyo gwa mwisire akaba nubona cyaruga no mwirwara kama mucumisire hano bambaziriro bazirira baito boje oba abazaire bali nka kusoka kuija kwikara mu nsonge zabo kuba mwana wao na karomwa kandi no mojo payasi bazaire bona bakafwa abayirenda just brother we oiro banyorekezege kisali bamba fuira ali mwana muto myaka 2 nena
banyorekezege kisani kyomo kyanyina omwisiki aina halimu wa prophet akusabira sambo ya mtau nao mali ndoza gajo ile t-shirt ya prophet omu mtau nao wentajja kubaza so nyino omwisiki aina la kusabira ati murani musabira mba prophet banyu nabanda banyu mbasabire haro mwana wawe agenzire yake ate umpaka okora example kyokuita abantu mulekamba sobole tikitandikira ngo halo omuntu ngekiniga kirugire from nowhere sangalia yakikozere mukika kyanyu nikikurondora baitu bagamba mbu na nyino mwisiki aina uyaisire anti tokuro yaruga mu nkomo ngu mbwakakwanuba omusirikale bamuhaho kapado nao yaturuka nkomo niko mukubihura hati iso mwisiki akaniko bugala raha gwa town church aba mwita manyowa otambaza hati okora Julius nikyo tubanchi kugamba ngu osanga omuntu wena kuyita oba kuyita osanga obundi nikirondora ali yakikozerera nikijago mpaka obundi kijomba ijukuru mwojo nyo mutabani wana nka Grace ona yatusheraga kiboko ntikyali bato ono yatematemero mwisiki nawe bakagamba kikaba kiro karondozi nawe nyina akakora kyakaita isi bojo munyumize mujikwize story yo musha jogo yatematemere mojo ati kanko story nyonga nisoma bwiki okwo amutematemere bichweka yabinagana ogo akaba mojo mukambo ati kamba story nekamba story omojo gwa kalemereho mwisiko ogo mojo akwanagana sister wange na nyona ndemeraho chonka bwaika kaide atinga mbaza oga kaija kante mate batungamba kabiwo atatanka kwako yako kaikara nyono mati mumanyire bai enwe bakagamba ngogo mojo yakwa kalemera halogo omwisikie omwisikogo yakora omwisikia mwanga kandi bagamba omwisikia mujomba tamukuane jasi ya mwegwanyizaga atakubaza anti omwojogo yegwanyizaga go musina mukwana omwisikina mwangaga okura hatingira omwisiko omwojogo ya mulemeiro yamara yakoraki yayekiriza yabyama nawe hata omwojogo go ngubwara bahakaire yagenda yayekebezaki silimu yasanga ina silimu yaija bakamurana gurange kiso yakitiekera bamara kitekera bamanyoba ine bintu byagenda koraki kutematem batakifeo babire kao ntamanya ku planning yeja yakonkonanga omwisiki wa konkono omwisiki yakingura bukata be ofosi yona yokoraki kutahame koleki akakinguraki kurungi ato mojobo atahamunda ntamanya izire naki nekiso yeja mutera caliform ya mutemate bait stories omusaizi omojogo zita nyingi nejo nayo version endi ati nyomba inimba nyumize ya payasi onkugambira no kufa payasi abayirainira na mahuzi hano ya musazire hano omwisiki gataka kizire nokira by the way Julius hati omwisiki that night era nabwo akaba mweserekereire akamurura moja yakabaine pikipiki yavuga pikipiki aizire na kingura kutaye pikipiki ya rugayo omwisiki yamuchumitame abona mutwa ngira kaba babandize kutoka ni batoka ijuka bane ibati bakujunira boko abamanyire bayikarane bakora ni barwana bakabamanyira omwisiki yasika yakayo yakinangira mata no kasika yayiruka mojo yaguhaitaka hata omwisiki wairuka amanyi muri kwa amanyire nti barwana ni bahyambyangana biki ati dakarum moja atakorozereki atagenzere ku muhambi uyagaruke nyuma kumurura kugenda kusanga moja agwira otaro akiyaro ha musasi isagame kuturuka nyingi nubo yayeta mweno wabo baba ni bararaho na mweno wabo hanjuza abo baza family bazaki amweta mweno wabo amugamba otayiruko mojono niwo mukozi reke muchumisire bamayayikara na muchumita bamoika mojavuge pikipiki yogo payasi nyini amuteka pikipiki mojo ali hagati musikyale nyuma mukoraki bamutwara irwa hati Holy Boss no agena anyumize story yabaye close muno friend muno best friend wa Holy Boss omusiyawe nyina aterera Holy Boss amugamba mboyiwe kunu payasi ali kubye mu irwaro tunho tuli muka akitabo tunkante mani wa muchimizire mu dakika zinga omusikia mojo yakoraki yafa
But rekamba sobole. Somehow I'm blaming the family. Ogo brother wenkumo blaming it. I can take you. Your brother cannot go through life threat twice. Yeah? Ni mukignoring. No, let me tell you. Iwe lekang sobole. No, someone is love. Not lekang sobole. Turugide have your love, Julius. Omuntu yakudubura murundi gwo kubanza wa survivinga. Egeri attempt murder. You get that? She's supposed to be jailed abokuba ainekyo yokyo bwisi kimuroho batamukwate akanyegera batamukwate police kaberi supposed gende kwa togo mwisiki either ainekizibu kia mental illness amtego ya she's obsessed atika nkugambe na kine wa inekyo yokyo kwita and she's obsessed atika nkugambe na kine kindi atogo kwita bokaita okubanza ororo kufa kufukuli kwa ajagaruka itongo arona abasajja ebintu bitukura mu family no binyumyo mu muntu atakusakwikiriza nyo abasajja banja bakunyumizaga abasajja bakazi bakubatera lero arekintu kibeta kuikiriza nekitali kyokoraki you have evidence ekwoleki abakudubuire what is there for me to believe than that evidence antola sagambo bondi barwenegabro nana abantu bandi yeye kwasomukazi ati kandi nekintu ekindi arone ebintu omukazi byakukura ekakoramu backsliding ya yonka yo ekabeza pozi omojogora ya reportingire osakusanga obundo muojo ata following oijuka na police genda ku reporting ona kutwara bujunanzi bakorora ngo batwaire bakwasireki omuntu osakusanga nawe ya reportingire yateka report yaiti yatuwara bakwate aina love yokoraki yo omukazi na muenda okikenge mbere nyoka ngambire marito kururano ita abasajja tukuraba mu bizibu bingi government kagenda ya abakazi freedom ya man ati kankugambe na kine kindi badogo abakazi abandi tibakutera baitu bakutochalinga psychologically niba kutochalinga no hura no bufumbo bukutamye I have been abaina testimonies oli na gamba iyo tomanyire that's why nyote nsekereza abasajja bororani basiba mabara okarura no musi ni banyone bagamba akiri nyonyi kalenta mimi not because inti asako omusajja ina na center zine bait psychological tocha kuruga mu family mu mukazi wo nyingi muno ono sango bundo musajja ata nibagamba musajja ogotagira mukazi omuwayi aine songa habwaki yayangire kyora ibo kurasazi nitweganyira abakazi apparently nyo osanga nyo nsakusiba mukanyenka benka gule byokuliya byaki I live my own life nyenka and basajja bangi niko bakora no musangali wenka munju akurwa TV astokingire byokuliya bye alao akonambe kyo kubungisa kiro kinene kigenda yakigenda iwo bokurura basajja bagenze to that level otaba kino kankibaze kino nkitekere abakazi abakazi twena tugira weakness egyo omukazi omusajja agenda nakukwano baire nonyirira okuboya kurungi ojuwara kurunge bwakuteire mu maka obuchafu niwo kununka empali y'omwana niyo kuteka hamutwe empali y'omwana niyo kujwara hamutwe kwegamba like a woman goes in a home na becoming a faga banti mwabakazi tuyantukaenda kusigaza abasajja baitu otebwa your origin orugire okabota no musajja kukukwana kiki kyakizire kumu attractinga if it was a smell please maintain that smell if it was akasoke weyonje hot kulinga bulika ikono inakara no sibe isoke okusaka kwata pafu okusaka bojo banti that's a different case of obuyonjo it's anti ngwana kusobora ngwana kusobora obuyonjo tibulini bwondo kusobora kole kyangu omusajja kyakusangire nakwegomba onikyo maintaininge kandi abana bobukazi twege kufa abasajja baitu omusajja abana bobwisiki abana bobukazi obano baza abakaikuru obukazi tobumanyire abana bobwisiki ekintu kingwenda bagamba mube obusinge mu makaga abasajja banyu omusajja wawe soko omumanyi ate abakazi bando omusajja banakyagaruka tokabalize kimu bibiri osibiro oto mulimo gubaire kutato manyiro kwasibire nakakarukana atakufuna ekikumi kimuralia omutandikiro origire mbikazi byawe musajja iwe abunywani wange Julius omojoli bojengera afuna mesente zaye bati no mukazi ngera mutwaraganya muka hata omusajja nkogo
harono bwatararayo amara ne weekend yatararayo obakuka kagamba tindicho alitosha psychologically okumujuna bojanyo mukazi wa yaba na akyamurora omwojo oli muto baitu because of the family stress izirene kyarata nyonku gambira bokusanga abasajja beganyira abakazi naija nasiba munji naikaraga munji yaye wenka just nasigaza kubungisa wabungisize na agenda don't blame them. Yeah, serious. Abakazi baina hali batusindikira kishika bati batusigaza with no option kutocharinga takutera kiboko abo kwa ni most cases zo kusanga abasajja mu ruhanga katuhamani baita gagambo gakwikara nakugamba omuntu wabi omutima psychologically no hura wena wayeta mwa you get so niko kurante abakazi kandi mujja kudiba muno mwinya mujja kutekeza anti manya biki omuntu naikana gamba abakazi manya abasajja bakubabonesa bantu inya abakazi bakutubonesa bakututocharinga okusanga omusajja amazi magenyina kerere na trona agenda kutoze sente kyonka bwatuzire genda kutoze sente iyo omukaza yandibayire no yanirizo musajja wao kali no mutangirira amazire kuijo muka okumuhikira mugiya tomanyira bintu binge byarabiremu kuba ali mutauno ko natoze sente kurora ngwiyoro amazi magenyino kusanga abakazi ni mugamba basajja bakutubonesa ati bakaenda kuswera ati bakaenda kurolera bana omusajja kwikana kuiruka ona omwana no mumutamisa nsonga ki omukazi okutamisa omusajja omwana habo engeri yo kumutocharingamu no sango omusajja nagano omwana antamire nakora ki namaganya abana bange nkyo kuraba bayina batata babo baitu tatata kyaenda kufaha mwana tikulinga omwana atakumwenda baitu omukazi kandi kulinti na tata taina sente baitu omukazi atamisi Julius, omukazi akanto charinga yanagira omwana ine emyezi ege nyakuzo omwana ine omukozi yaika akaire mu mwaka gumune kichoka yanyegera polisi yatabara omwana kuiko bunyayerwa inonya fune barwaze nanke zibiri omwana bamundekera bwire buno omwana wanga akozire mwana mojo betu nka extent nyajwa aho omwana no mwana ntakiya mwenda kyonka abo kubanka sanga ndi muzaira kwenda ki abana nyagama omwana no wenda munoba tali na musango gwona mwamukama ninywa kuba ninkora ki ningfuna nyachwamo omwana nyakora ki betu omwana wanga akuzire betu ruhanga ngu tamanyira na nyina amanyire sister wange nyo sometimes nkwekaguza garuhanga abakazi bana akababo ngumba mukanankaki nyonta musaija ruhanga abakazi akabahanga mukachubakirwanga wa ari ebintu bimukura buntu nimpunirirwa ningamba nogenda no mwana no walobaira okasindikira omukazi emitwale sataka kugamba zino sente kezo nsindikira abasajja bakumpa emitwale 5 asimu walokibo ino gamba no mulekere mtwaye biri nakugamba nabo sente zene sana zabo zirekera omuntu ekikudibisa abakazi nsonga nyingi competition let me tell you neiba wanga sibirekana akasoke na nyonyi nakoraki let me tell you this abakazi bachumbire enkoko mwana ibana nyonyi nakoraki abakazi buliro raikirizaga kugamba ntolekere maka ga tata wawe na nyoko wagenda mu musajja wawe kikirize okikenge enti omusajja nuwa kukulira otandikire na life mpiyaka ebi kubalemesa mukwenda kufoka abasajja nainywe and you are forgetting orugiro mwanyu waijo mwange and it is meant into inakuba submissive to me iyo abukulembeze bano butamba president babi abakazi lekamba gambire kino buli roro mukazi wena manya anti human rights manya women rights manya biki abakusinga bona tibali bafumbo every woman who wants to get married rights zawe manya za abakazi baina kuba libate za abakazi tizikora mu bufumbo emani zemani nibe bikubalemesa kuswerwa baitu kandi nekindi omusajja wena every man wants peace busawo musajja wena yenda kumutokeera we are living a world of gender equality awo nyoti ndi aside yao there will be no gender equality sideya reproductive is fighting a lot to sensitize that ndi murwaira bokuba ndi mukazi wawo kule makore kintu kyona munju wawo marita sokolindo nole makore kintu kyona munju wawo kubangu ndi murwaira ato manyira bwaki omanyira baki sister baba mweta muramu wange omanyira bwaki babeta muramu because yayijaga kukuyamba ho yiwo rwaire atika singa abataro nyonka zarwa nabo jobo nkanhi
Omusajja ajja chumba. No, mama wawe ije. Aije kora. Because nyine zara nyo waije. No. Hata bya bitinisa byokwenda byeya. We are living a .com world. That is why family. Ninya bagiteka ho. No, iwe kankaguze bad dog. Ninya bagiteka ho. No. That one I'm not on anyone's side. And gender equality will never be there. It will ever be there. It will never be Dorono. there. We are living in a gender equality world. A man is a man. Gender equality. Family. Rekana nyombaze muleke na nyombaze. Banti mwetukake going of fair notice. Julius bad dog and kaleka tugamende mukazi wawe bad dog. Nimba kubi. Okusakolema kutekaniza muka wabo kubango ngo tinkusobora. Haro kuba kubi omukazi norurangu point haro okuruwaro ko kurango mukazi arwaire takusobora kusobora kandi timuina mukozi bwiro ata abantu dugamure banzo family issues zange banzo zireke. Niko kurora abantu beira bakatusinga. Sister wawe bamuhereze ibara nti mulamu wangi. Ize muramu nti nuwaija naramura kozereki orwaire ito baisenkuru baitu niko kurura nti bakaswera banyina baitu baikara kurungi bazara nabana baikarana. Julius soko lindo malire nso nabo mwanya baramu bawe baramu banga bo mwanyu baliyo abakino ndabo mwati mubajebo marita ati tugameza iyo na abasajja bo abasisa bati basakuja kuba omurani mwende gender equality nenye mutandike genda kali kujja marita nyole kamalire tujja kubaswera abujja kwizira tujja kubaswera nikyo kurora obojo buli desperate buli wingi nikyo oba kubuswerera. And yes, do you know iwo manyira bakitusasuro mukaga ati kandi bwira bono manyire nyo mukaza answire kuba kinyambire ati murani mwende gender equality tubachumbire mutuswere nyo wendi hakatale boko no jja kujja kusa tugende advising mutu wenda kuswera Julius mulira amateka gaegaye tugende mwanku atata kuba nuwansoi ni okuba nsoi tugende kuswera nogakano ofugira habyange byinkusasuliro abo oli okono yenda kunfuga otagada tugende businsi mwankuumire usasuro mukago nsasule olete kadali oyikala muke ontere nyikala muke nyikala muke ege mbaga ngoyangira nduga kuli kwasira kanake nembaga ndaga onteremba tumbale tugende onjweke nempe bato manyirengero musajja nawa kunyumirwa mu muswiri omayima litange nkunyumirwa muswiri onjunira obujunanizi bobo bona akuswera tikumanyisa nkuhira obujunanizi bwabwawo ni obunyiro nyonjaga kusigara mukani nchumba Kanyogia housewife. By the way, to go to yoga, Julius, to get a housewife, no kufuna a working wife kwenda mkaziki. Akikusigikira. But of course, tikero okusigikira nkwenda okome. Kusigikira hali yawe. Kuhaide option nemo. Ebeti bisako matalinga. Kikusigikira hali na okusamukolera business na rugondi ya housewife. Buli bwo mukaza kora kubana kukora tikikumanyisa ngu emirimo yo mukangi kuhiro. Obujunanizi babawo buleke. Akikubaza oti mukakikengere. A housewife niwo gomukazi okuswera nogambo nomukazi wange kamuswera nkwenda ikale mukabusa okora kintu kiona. Tinkumanyisa gomukazi woitira nenga ina business. Okusa kuswera no mukaza ino mulimo no mugamba nyo tinkwenda ogaruke ekora. Those people are going through that kind of kubanaza ati arhaba sajja bateira bakazi babo hamisara nagamba nyota kora njaga kusasura umusara kwezi nakwaye mbarabe bali mu bayinginu by the way nakwana kora nakuteka umusara nagamba by the way you people let me give a tip abasaija basaija mu mukurora amakaga nugabiro bini omukazi wawe niwo muteminga kyokwetaga allowances abakazi bo mukana bo baba heg allowance omukazi osanga ali taina ne 10 kiona musamu ado munyenyere nembebe kumutomera na bebe ngera kurana nyumyala allowance eno tipu ngibahera busati mugisasulira omukazi muhaka allowance nikweza pada tazisaba hura nikweza pada iwe byo kubalance ngeze agugaba magezi go mukazi tiziri buongo bwawe tali niwo mugambire yaureze sente aye de kambale omusaija omukazi mukamuherezeki aka allowance marayo de kambaze nte kaine omukazi mu muhaka allowance bora bafunira omusara gwawe ngo kufune sente ziti kwato abakazi mu mutu yego tinku bihura mutu allowance allowance amazima omazireyo Julius nawe izongezo zinanyonja kwata hamati omazireyo
omugati soko lindo iwa kunyumira omukazi kaye kona buli takora takora kintu kiona aikaramuka tomuhane ekikumi kiona okutekereza kusurvivinga ati kankugambire kino okwenda buli kimu kiona akikusabe bati kwata omuhala wense borarwana kusabeze isoke kwata omuhala wense borarwana kusabeze empalizo omuntu halo mukazi nokuba nesenda kakufokera kizibu no ekyo kiryoke ati kankugambire okusa kumuhayoga kazene nogamba omukazi wange mweze mtwaro 10 buli mwezi omanyira abasajja abakebere bikira omukazi bokuba nompa respect kurungi nomanyo obujunanizibwa bwawe n'omusajja obo busente butito muno kubukulekera busente butito muno baito okwenda buli kimu kyona omukozi n'wakikole obujunanizibwa iwa bokino leto omukozi why are you bringing nyowere kamba sobole kino omusajja wanswera omwange taliba yo mukozi then secondly ngarukira omukazi atankana okubrara okuwara ekitabu ati oli mukazi muswero oira abasajja oli mukazi mutungwa nyama zimabagara ngarukira omuka okunjuma oyikaire mbikazi byawe oyikaire mbumalaya eyo kujuma twandikirekera ndayankalavu eyo gamba ati kankwa ka sente katipu by the way lekambaze kine kintu kine I'm advising my fellow ladies ebintu byokuleta abakozi muka tubihereze stop amaka gaitu gakufa aro mukazi akaleta omukozi Mandela yamubinga amazire okora ensobi omukozi ola karugo omukazi ole omusajja yamubinga omukozi niwe yagaruka mu maka ohiro Marita andi huleka malirizeyo ekingeza okugamba abakazi bagenzi bange oba isiki bagenzi bange wafuna amaka gawe no remirime kingura ino aroba nabakazi abarabamu najana yogia nagenda I think that is the hardest thing abakazi obaba balomaka kwogi aro mukaza kuja nakore emirimo aroba nabakozi badde nayijagambe nakore emirimo yayi nakora ki nete tugira wekiro kimako jana na yogena tekanza buli kimkyona nakora kinage wadoina abana bakuingana nkaha omwana obukazi omwana obwisiki okubyama omwana wawe nayimuka nayetekaniza wenkana atura isomero obyamire oli muzaire kikaki omwana naikana akaire obundi kumisinga atagenzera isomero omukazi obyamire dora ebe bene byo kumisinga bireke byandi bayirawo omwana wawe nagenda isomero notamanyanga omwana watu zegate joire mpali yo munda niba kuterera mbe simu PTA meeting ngo mwana wawe atuzegata joire mpali yo munda oli mukazi oli mukazi PTA yaikaza PTA niyo yamweta PTA family but anyway nyowe abana bobukaze kamalize abana bobwisiki tuwege kufa hamaka gaitu nomusajja wawe baraba manyiro ino tulo twingi imu rara kachayo kachumbire kali mu flask obaraba yendo kunenane no bunyoba mutera akiri amanye omukazi wanga asigaira kozereki abyamire baitandekire gansetingireki ebyo kutandikira omusajja buseki muruma nakulekera sente zo kuchumba buli kimu kiona iwo oli byawe faga rafiki nakulekera sente zo kuchumba nyenkyakara musana buli kimu kiona nali amirege mu makagawe kera ho nyenkyakara muchumbira akachayi barabagarukire kamura katunda kateke mfuriji nikara atandikira hakozereki agarukire muti mwabo malaya nikyo baba ibira habasaiji ni mutandikanga musajja wange atahamwezi baitu keya yakufuna kuli wogimu mwana waye kaire kona ijasanga omwana tuzira isome obo Julius bamba agenze kusoma omwana waye isome akusanga omwana isoke lyona likozereki bijanja mukire baitu oli mukazi oli muka omwana wawe to muroraho nagenda isomero okatere nkaito mubazi Marita na nyoka mbazi ati abakaza bamuno no I was a teacher in primary let me tell you something no de kamalirize obusumu kumaliriza nate tukwenda kubaza so ina bwingi nkani nyegesa mu primary wallahi omwana naija isomero mwana muto muno eisoke mujangarukire wena no rally shabeta ebikitengere bebesisizo manya bana batengere besisirizo kunu buno bukoona busihukire amaguru kuli gasihukire kuna kumyangasa na kuno takumya nowe habuza mama akora kengaito tisteiro mubazi but before you go to sleep akakaito ko mwana kakoto munongu tokusakara bya hebrush abazaire kiki Marita you see
frustration z'abasajja banyuziremebwa no besabana nyo ndi muntu na nyo of course atende byabakozi but hati oiro gamba nti abantu abazaire biro binu sente zibanyumire muno kusinga amaka ganyu you get ndiko kurolera nti okwisanga family it is inevitable kuba batayina omukozi norera kimu omukazi agaruka saha ina omusajja nikyo kimu hati abana balaho baina kuruga isomero kugaruka omuka oti baino bakusangaho biki so no wesanga nti sente zibanulire munabazaire kusinga kukira na abana babe ni yensaba kubona abazaire na abana tibajja genda isomero batayina kasente but me one thing nti machazo sakuba ogarukire omuka saha ina but to sakungamba nti obatsa abandi basanga nabana bawo babyamire otaka gendere kubyama genda okibere mu kisika ki abana bawe babyamire bata uniform zabo zinabire you get omukozi onu uniform azogeze azigoroire nabana no bakuba nibagenda kukora kutura nyenki yakara make sure nayo obarozereho yakamba so omwana wawe bwali barugire muka atafunire family love no bwajja mu kilaso okamwegese ebintu bimuraba because she's frustrated as a child taina mother love taina father na tata no barabana yole taina love mwana wajja kuura ina kyakula then secondly abakozi banu tubatunge abakazi tutunga abakozi banu fine abo kuba kwesanga tikikusoba ko kuikara omutaina abakozi but nko omukazi otebo bujunandizi bwawe okabunogire omukazi abakozi bakumalira batwayira abasajja banyu omukozi wawe akutahira otamu kisika kiyawa akwalira ekitabo how can that be possible omukozi wawe omulekero otabo kusaza omusajja wawe nuwazo how can that be osobola kuba oli busy omukozi bundi bankufunide nkusange hango izo musajja wange ezango kusa kuzoga omukozi akwogye engoye ezo omuhayire wakuletera omusajja emere ni wagimuletera amezi so omukazi no boraba oli busy omukozi no boraba oli busy oyino omukozi otebo bujunanizibwa bwawe nko omukazi okusana ogamba omukozi niwo sembereza omusajja wawe musajja wo niwo musembereze omusajja wo niyo mwogeze kalasa akwogeze nengoye ezindi baitu boxa nokwala ekitabu mali bageta bata mulingo baketa matrimonial bed yawe omukozi ono nagikwalira liyale abakata kurogoka ati so ebintu ebindi nobora tuli busy twenda center twalita abakozi baitu tutebo bujunanziba baitunka abakazi kandi tumanya limits za abakozi omukozi abakozi bano kisigikirengero omukwasire boli kamoleke betungu buli kimukyo no kusaka kwata hano no kwata hano kahoiremu ati nyowe nkonda gamba abakazi ebigambo ebyo byona mu bihulire kyonkanye kyenkusaka kubahereza amagezi oburaba no kyayendo bufumbo bwawo wetegereze ngu ekintu kimu okakwata warugomuka wachuwamu ojembufumbo nabo ikyo engeri babaini bakukwata mu mukatere niyo bagenda kukwata mu mbufumbo ngo ebintu bigenda kwauka na mbuli obaire oina kuli mami wao nasobora koraki akagamba chumba hemere okechanga akakuleka baitu kuno burabo izire mbufumbo ngo mama wao kula kusobora kuchumba emere wado yangire gichumba ngo bokubozire mbufumbo oine ebintu ebyo inakuba no manyango obu hatu ogegenzere mbujunanizibwa ni nyowe mutwe ni nyowe oina kwetegereza ngo omusajja ono atuzirege kora omusajja ono bakuba atuzire muyemu omuno gwa haiguru kwenda kwolekya ngo niwo omusajja omuka ebyo ebintu bitabulira kimu abasajja ekintu kyo kwenda kufuga omusajja kinu kankibagameni kyo korora na president wena weihanga baroro omuntu wena kwenda kutwara obukulembeze bwaye ogwa making sure korora ki aina stop ya kuteiro kikusana isana omusajja muri munju iwo kwenda kuba mubemu abasajja babiri tagenda kikiriza nikyo kusanga obufumbo bukozereki enumi mukiraro tiziba mu ibiri era inagitera okurana hazigati empangi inakuba head ekijorome bukitandika nibatandika kisoma nibatandika kisoma ekijorome bukitandike kukurakura nibatandika kisoma mpaka kirugiro timusobora kubaba bantu babiri ekijorome nike kikoko kinu ekihangi kikutandika kuimuka ekyo ati ekite kindi abakazi mwetegereze munongu omusajja bamukwata bata bantu inye tuli mu myaka eno eitulimu
ngu esente kyokubanza nokubanza zituharaize obujunanizibwa okwesanga buli bwingi omusajja bwakubagarukira omuka amazima genyino katanga kumanyira omusajja agenda kweganyira ita abasajja otukuba tuiziro muka mbani nyenda kuva na nyompu mwiro omanyire towning rugiremo ebibaire nibyona bimparaize kanga omukanyizire kuhumuraho hata abasajja sometimes okuhumuraho kwa bukyalo okusanga bakumalira mu bara habo kuba akweganya garuko omukazi agenda mufukira na ukizi kangugambe nakine kindi niko kurulira basaidi chicks bano ni babatwalira abakazi bainangeri bahandolinga mabasaiji nyowe nkuruga hamulimo ningamba hatinta aho mukomukazi ajja kutandika ngaha nyina yeki ekiwa marita kuli iyo marita maybe kipanks zakajuka akyo kandi nkuba ninkyayika kangende mbyame haho kinkolera katunda kinsikire ihuli hati mu myezi 5 okwesanga marita mupangisirize ni watagarukira kumpa businge you get hati wono wesanga anti no yodeko blaming marita katwaro mukazi wanga akatwaro musajja wanga bait akakola iwe byakulemere abakazi akakola byakulemere omukusweru okusanga kinyuma ngoko musajja wabandi kankaguzi abakazi abakyo muswerwa engeri tubakwana muno side abasaidi chicks those girls put in a lot kusigazo musajja tibaroga tibakora but they put in a lot omusajja is right next stress kuna kamasajja muhaidi ekipimpa mgambeto litakirora yansale nono akusazire nono ati Julius olitekereza ni kwenda kuta buli bokatekereza kutano gambo Jesu akuli kutwaru oturo ati hura buli bokubamwa malita no gamba boje mirembe buli bokakutekeza nina kuta stress neibu ati sanka itano ngakanta abo kwa kuli nyina agenda kutwaru utota ngambanda irenka kikenga hatu time yao yona rwagi kavalingire kuba kwata kurungi timukiarara yono mwana mukurara muka ati abakazi no dupa ekirokena no kimara mwange no business meeting ziraire zindi kubi kankaguze kaguzo kino abakazi nywe otubantu ijja kuba kuwana engeri yenkusangamu okachwamo kayikiriza oyikirize ngo hati oyizire maka gange habwaki engeri yinyakwainemu engeri yobano yerabyamu obukitwaro obwire no hindura mu embera zawo boku abakazo bakuzara mwanchu wakalimi ekinte kikuntama omukazi wena bwakuzara okusanga epampa zo mwana ziraho enje kunukoruta empali yo mwane oboyikara no jamu amarita hakubo yakahoho okugenda mukagu nunkoruta oruziruziru omwana ruli mustingirumu ebiplate byone bibalirire mugabiri yaho habwaki atagenda mu amarita hakuboya obukabu ijiro munju okubura omusajja kwikana kujuwaha omusajja kwikana kujuwaha baidu my brother iyo malitobo ineki my brother will kill me one day you would ndekanya mani Julius ine kintu kyaruzira simu yayo ngende mu break baitu sente zanga tumuzinga ngazene tuzimugali orusegero oiregeira tuchugwa na amazima sentence bayirege just for kuvimba abasho andi nyoza kunga nyoni tanakese muzimpe marita tesa kutanaka sente esente muzimpe no wagenda mu iguru tintanaka hata okusana sana gamba marita kubatwara hama simu kuzihambe simu zanyu nkuziyamba mungarurire sente zanyu nonyoka tanaka gesente okuranti intanaka maizi andi ntanaka sente nkuzibatwara hesi marita ano twaro ratolizanka matalite zawe simu sente marita rite sente zawe oratolizanka Bunyoro Kitara Development Association ekitebe ekinyakuteranisa abanyoro bona abahangaliro munsi zaheyo nikikuhikiyaho Bunyoro Kitara Convention eyo murudo gwa kabiri omwaka guno 2025 kutandika nebiro byokwezi 27 mpaka ebiro byokwezi 29 omwezi ogw'omukaga omurubuga London ha Grand Safia Banqueting Hotel omutwe omukuru gwa convention eno guli history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara nyaburai wetungire tiketi yawe ha pounds 10 zonka abana batemyaka 17 no garuka hansi
wansi bo bali ba pounds 50 abanyoro nywena halimo kali abanyakuli bungereza aho henyini mu America Canada nywena halimo kali muije twegonze ka abanyoro tunyumira omuziki ku rugombana bo mukabazini bebemere Fego West Ami Shakur, Harriet Dinkins, Jesse Nectar, DJ Shadina tabuliro omuziki gwomoka. Tujja kuba ine binyumo bingi gamba nka All White Boat Party. Eno kugisasulira just pounds 40 egenda kuba Hakisaru Themes ebiri okwezi 29 esaha 11 za Rwebagio. Kandi tugenda kubungira Petty Rivers Museum mu Oxford. Turebe ebintu abajunge batutwayiro nka abanyoro. Kura ticket yawe ha eventbrite.co.uk. Orundi sasura mu banka eri mu mabaraga Metro account number 8926 nkaga na munana asatu na munana mukaga kumanya bikusingaho bungire kibanja kyaito www.bunyorokitarauk.org abanyakutaire mwensimbo halimo bukama bwa Bunyorokitara Armstrong Kigulia HB Hotel ABM Electricals Mika Eco Resort Hotel n'abandi bangi muno nyaburaiwe nkongera kwijokizo taferwa mwijje twegonze nka abanyoro Bunyoro ni uruga urunyoro rulimirwange omuburango obo nkabulikiro nitwaba program yawe yekererezi Julius Marita amuna bad dog as usual tuba Hamparo Guest Apartment Hotel ekishweke kyakizire kuba ekirungi ekikunyirira ekikuboya kurungi lera njura bwegwira ka green weather ke yongereire kimokarora ke yongeire by the way no bunyansi atibona bukunyirira kwegamba like the place is so green like a fresh air emiyembe kuzire na nyoti tamunyoro wamayibu baitu bagamba niko kugamba aka fresh air niko ebyo fruits byona bikuzire iwe you guys ebijuma fruits to garukira mu rujungu byona nibyo nywa use 3 languages at once nanka no rujungu tinduteire at once emiyembe kuzireyo nakagamba tunemi chungua byaka tuina amapapali you guys this place is where you supposed to be tuina bitoke ka green niko kenyini kwegamba the security is so tight ebyo kubyama ebyo buraro byona nibyo byenyini by the Julius njya kusinikira ka video kama ka hane bitu obwino bu video obwino kuteka muntu tukujika kana nkugo ya recording wobo waitu wala niwe inakusindika kono yiya ya murana nkai kodoma abali akitara TV amabara niraka ninyo bad dog mshinka bulikiro tukushima muno inywe nabakwikara ni musubscribinga ni mulikinga ni msharinga kandi tukushima muno buhereza bwanyu mutaroti turo ekinte kindi nkusima muno ba sponsors baita bakuteka mu sente tukusima muno mutima go mutayihawo kuramukyaho munywani wange Sam Trigger nkuramukyaho muzaire wange mami wange akiki wange Jetrida batumbya businsa na muzeyi wange na banywani bange nywe na Deluxe munywani wange ogo biro nonyikara nawo tukoramu accent mukama wange Deluxe rusaka kyakutana bana karaoke mujage ni musupport ngeni mukama waitu hano Kinubi natunde byokunywa Edmond tukwenda muno na watu teke makasenta kusana abali ogo nuwaziri ya wenka Edmond Julius Marita sende Edmond Marita tolia sende Edmond akukurora tolia sende zayo nyoti nkali agane ekikumi Edmond ne bunkuba no kundora babado gono ni watakendaga hati ndayenda Edmond tayina tagira kizibu Edmond my friend turugire hara kuruga msekendure you my friend ngambire geti ndia sente zawe nkubampe mukire mukire tugenda tuba turaho bantere simu Julius oli omuha abanyamura bagenda ku meeting president Museveni sente 0 milioni 10 so tuagenda by the abanyamakuru bona ode abanyamakuru bona abamani hano Bunyoro babayiriyoga yashino abamani media houses zone za mani na nyomba iri Uganda wa mani so tujijuka twabanza meeting yaho eri meeting yaitu nkabanyamahure na Fred bya mukama yajyaho kutubriefing aho bike mujya kutena president aho
twaye cookinga nebikaguzo akikyo muhamba venenge video yayingi postingire na simba oruseke aro milioni 10 ati akiki ngwijo konkwende sente twakomamo abantu baitu omugezi twakomamo abantu baitu abajja kutukikirira mu bikaguzo biki twakomamo abantu bayinjao bikaguzo bibaige I think bikaguzo nkai 15 ebyakagwizege of course president abege atwesere kutugambira bya PDM mulinge yemereyire no kumukaguza ebintu encho aganta ko kimanyire niko baleserege jo mu quiz PDM in full PDM Parish Development niko baleserege mu quiz quizera tuwaena quiz every Thursday arrows nibo kaguza bena bega PDM so president when was it formed president shaija hali again of course harabari babara gaitu gabigore de gali hali ne bakusoma no hayo identity card yao ya company no tahamu hali ni bakuchekinga amasimo biki byone bimanyire bya SFC no tahamu hali president yaija ikalire genka hali mukatenti kaine tetuli amasanyu gakura kubalisa na amasanyu gani do you know let me tell you bato kimanyire turugirana na tsabe sente za hizo do you know iyo mayokuba president agambe you are one of them wajja ku meeting the fountain of honor by the way fountain of honor kitufu you get so kandi tuona abantu busatenda ku meeting president amusobole nsonga zayo lero kanyowe yone bida so munanka mu meeting yajabaire muga prime minister bali muga nabanje da Chris baliyo monsi minister of ICT baire muga na balamu president yabaza of course bamukaguze bikaguzo tubage tumanyire omuntu waito woruseka rukulira umawuruseke tugira committee hatali mu chairperson Frederick Makuro Muhamba newo mukoro chairperson atogo no tugambege agenda rukoleki arumusi tumuhigikire kurungi ati twagere twagambo batugambe Fredo nuwamu arumutero Fredo waha twagambo ba Jamiru aro mojo ajya kankana twagambo arumusajja Jamiru wakunu kibati twagawanu aramusimbe agamba atabona twabahiri kaguze bindi ba Jamire ba Freda bona babo twabahiri kaguzo bindi hati nanka yayimuka akiki tumugaga banza kirabe harayira yabanza yabaze byananka akiki yabanza yabazama byenizani ma president ayende bintu ebi bya development twagamba banzo murabe kuno bye bikaijo bya development biki bijja musemeza ajja ku amato ni yabandize president emizani maye bayireta abalimi bebikaije bakoraki nti baitu president naito tuli kubi banyamahure tukulibata amahure obugali manyabiki asimbire goruseke president atakutwa milioni 10 ez'abanyamakuru so hati esente ezo zitatutabura abanyamakuru kandi of course nziro kyonko of course inakwehandikisa musakonko munyamukanka journalist umokuboli journalist genda wehandikise mu association ya Bunyoro Journalist Association then wehandikise na musako yatwana van tujagiteka mu transport ejega bukwa van tukasoko saitona nkabunyoro tujagiteka mu transport itege sente nizikoraki nizijja musako atinga muhamba kufuna zinga no tikiro ogenda no wehora zona sente tizkwehora no garura kwehora no gano kumanyisa like zile 10 anti nizezo za sako tizirizo ntiza personal kuhora kuweyombe kankanya abanyamahuri eziri personal 7 of course akatwaye empuli ya twabe agambe abantu banga sajjangi kimayi muri banaku babampereyo mpule mujabi nyoto sakumpe 15 zonka kwati sente zawo ezimpi to sakumpe empuli za 7 zimueleza nyozimpeleze zirete jakonena no kunena nyo omuntu baita abantu bakimutasimaga 15 nazawaze omuntu asente za 7 akuhairega abantu mutasimaga nyo mundeke no koneka itwaliye kifudu kibairege kingi mu state house bobadi dogo
abondeke mkyala kyonka one thing point yange nkureba irenti president ebito bisobora bire mpulire president ekikuru kimuhunirize gitokura tubagentu tubaza muno ebintu bya mataka abantu bakwiba muna amataka bamunyegeregente abantu bakutwara amataka abwa mafuta gaizire bunyoro president yahunirwa yagamba mali abantu bakutwara batamataka twina bebembezi nikimanyisa bebembezi bete bunyoro hano nanyi mu byamire hari nsonga president zimutamugamba arunanyi zimuina kumaranka inywe kandi nenye bakebebezi baitu bano ba RDC bachama no siva ma RCC manya ba DPC nenye mugenda gano ni munanka ni mweteraniza na bakunyaga amataka ni musaidinga nabo hakuba bahire sente president agambira agaruka kwa katanu ensonga zona ezamataka ajja kuzikora maeza kigorobya ezake papi manyeza nka president agambire agaruka ba DPC hanu bakuba akasente abukuboli mugaiga no joininga nawe naganda nabinga abantu amataka ba RDC ne babaha akasente no gano joininga no mugaiga ni mugenda ni mukoraki ni mugenda ni mubinga abantu amataka ni mubateko na charges eziri fake ezitaliyo eziri irigo manya trespass manya bikitu nibo bateko Trump charges ezitaliyo no kubayo abukola innocent kingi president ekindeka kijumirire yagamba mali omuntu bamubinga batahaitaka omu Uganda muno yagambibe bikolebwa Kongo bikolebwa nka so yagamba ajja kwegarukira mu komakanga mu kwa katano ekintu ekindi president yatusponsoringa tuwa yatusponsoringa tuwa mu ihanga lyona kugenda kurambura nk'abanyamahule kurambura ibintu ebikozerwe ebikorwa by'obulimi kugenda kurambura abalimi abamani buli districts zona manya serere manyanka ha bona amani tujje tusomesa abantu because sometimes tubayira kali abantu but sometimes are ebintu byosomesa otakubikenga so yagamba bajja kutusasulira oba base mu bayibiri tugende turambula abalimi abo bona twege nabanyamakuru tukoleki but biggest issue is nyorwango rusheke oruli person duterege kurisi bali omunsi ogo wa ICT nkumwenda muno habuko bintu bitukolera hano bya ICT bya kalimagezi bya ogo nubwa kubaza na MTN ekampa just internet yabusale kaiwe agamba kunyeta mu office ingira niko tukagenda akampana akatabunya handika nyamuganga itwana niko tugenda obabiri aho wenka munyikiriza mbakikirire abagendo tukikirale kadukende ishwena nkanyowe omukozi wa kitarati nja kwebinga kya lero akwenda kiranule ensonga no nkwenda kiranule ensonga ara abantu abakitwa irenti nti president Museveni atwaire sente kumutera campaign no orwabonye mahoro ori wabugabe kora kikusage ko wokwetaga sente tawaire nti tumutere campaign no of course kiri haliwe niwo kumanya omuntu wa wokwetaga era nyomo open to anyone boko wina cassette no enda kampa nkutere campaign kole kalete ija turorangane tukole ngono be campaign manager wange 1% ngenda kwesimba future honorable MP Marita kinga program turaga abantu amabara nsigaire ndi Marita the unusual MC ajja kuba the official MC wa show ya Jene 10th of May bati bagabi mwije murolengeri kitakabaga on 10th of May hakolo Pinga Denze ya Hoima come guys let us have fun na Jene ajja kuletera abo babo bali serena kamera abananda love bona jabaleta bo habone baro mugambe neza karango tujja kuleta so mwebara baikari ni muturora Julius Kyomwendo ni ganga muri so muyawa muri nayiweraga badog omukonga umwana wa Bushinse mpako yange batenyi abantu mbenda muno kandi nanye muta nyena tubaramukize boje mubayi bikura bikire mubayi titane uke kwita Kitara TV kwegesa kumanyisa.